Libono nigo abarai egosegati abarai korwase county ya Kisii gati aboyo kabeire omokonyi bomugavana bwe county ya Kisii Dr. Joash Mangi babakora oetaro yomorembe ase chinsemo ao ime yomuchobosongo nenchiremo yokoraria okorobekana komorembe abworitkoria ankyo okwana chinga kiecho nigo abarai ubasegeta abali abari soke okorokorobekana kwene kyabunango kokora bale asenchera ere yomorembe awasimangi abaga Koboria amaskani kweno na uchase abarai bonsi aneno murai wense Dr. William Samoei Ruto. Mindase mwabeta igonko batebia nga mbia mono sana sikukoria lero ase bali bacha gokora a peace walk yani omugotara kwa morembe na togoteria abantu ba mintonga mambia bali barataki gocha gokora maandamano abo bakora maandamano no morembe unaitu akorera no morembe ntotageti muntu ndi bwensi ubwate biashara biaye eduka yaye sambwe uzesaliwe ntotageti muntu ndi bwensi ogote bosogo osogotara buna wana ntu asiria abantu batatu ntotageti go sirimo ntonde nande mambia nane ntotageti kora monde bwensi lakini na bali bawocha mambi na barabwo baba isa kora ame president yaito nande baba isa kora ame viongozi yaito tokore maandamano abwata amani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ni asante sana kwa vile leo tumefanya maandamano ya amani. Naomba na kesho wenye watafanya maandamano tafadhali wafanye maandamano ya amani, wasifanye kama ile ya Friday juu hatukuuza kabisa. Maria Chana. Mimi pia ni mheshimiwa kutoka hapa Kisii. Kitu moja tu naomba siku ya leo. Mmeona askari ni binadamu. Si mmeona leo? Askari wako na utu. Tumetembea na askari na tuchaona mambo ya tear gas. So wale watu ambao wanachoma matiles na biashara ya wenyewe ndio wanafanya hata askari wanalinda mali ya wananchi. Kwa hivyo tunaomba siku ya kesho mwenye ako na maandamano afanye maandamano